Siapa bilang lansia hanya hiasan, meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja, meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa
Semangat ya Iting. Ribu, Tigan, Biring, Kano, dan Bulan. Kami sayang kalian. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Ya, perlu be sekatakan bujurman Tuhan ija ngokak banci kita pulung bosari sesendah ngikuti podcast Saitun si asanakan modraman. Jadi sebelum mulai podcast enda, mari leberas kita ertoto kita. Bujur o Tuhan di bata Bapa kami si surga, malam ke ate kami Bapa, bancika kami ngikuti podcast Saitun si fasilitasi modraman enda ibaswari si sendah. Perpengarapan kami benananari podcast enda bancir dalan alu muhuli. Kerina simot bagin ibas terlaksanana podcast enda indeskan kami kebas keleng atendu Bapa. Pedauh kerina sila muhuli. Ibas kami nari pasu-pasundu kami kerina pasu-pasundu kami kerina Tuhan. Bagepe Saitun i tengah-tengah GBKP enda banci ngikuti podcast enda janah erguna ibas ia dalani wari-wari kegeluhuna. Bagepe pandita kami sinahkan katandu pasu-pasu kam ia Bapa berikan kepentaran man mana pakai kendu ia ibas ngelai i tengah-tengah GBKP enda arah pandita kami enda pe Bapa tutu terpuji dengan ermulia gelarandu. Endam pertoton kami Bapa, reh kami kukam, erkangken Yesus Kristus, Juru Selamat kami singgeluh. Amin. Bujur nintaman Tuhan, ngoka banci kita ngikuti podcast enda PA Saitun ibaswari si sendah. Jadi membantu BPMK bagi PBPMR berikut ras pertua diaken pengurus PJJ pengurus kategorial Moria Mamre Permata banci kam nampati Saitunta sebab Saitunta tentu ngometua mungkin melala sila angkana pembuka HP. Makana tolong sampatindu gelah krina Saitun banci ikut RPA ibaswari si sendah. APK pada masa-masa bagenda pandemi kami si ngometua ya aku penggo Saitun, aku penggo metua lanai kami banci darat. Lah banci kita bergerak banyak. Maka mankam BPMR BPMK BGP anak kami sing udah dengar ajari orang tuanta temani ia loko banci ngikuti PA Saitun enda jangan bujur katakan modraman sebab ngoka ifasilitasina acara enda gah banci terlaksana endam kata manbanta krina makana tolong ipembarkan duka kata enda podcast enda gelah krina Saitun sebelang-belang GBKP banci ngikuti sa ya. Jadi si ikuti PA enda janah
buat sikapkan pustakandu, buku peandu, bagi pekari persembahan si ibrekan kariman, mungkin mereka untuk kariman saitun runggun. Endami sikapkan du sebelum kita reban PA enda, jadi bagi pekari entah lid akap du si mantotonkan khusus banci kari isah kendu melalui HP, chat HP. Banci kari pesuh du gula itu token panditanta. Jadi Gunduari, sebelum kita masuk ku peanta, rendai kita lebih ibas kita dendenta nomor 244 ayat 1-3. Bandu pandita kami, maka iba baindu pe anta enda emkapan sini temana erdalan ibas terang Tuhan. Si buat ibas Yesaya 2 ayat 1-5. Man Bandu persilahkan kami. Ya, bujur melalah emakana genduari guna kata dibatasi saman banta krinana. Marilah raduras kita ertoto. Gagah kuasa kesasi badia tuhu-tuhu Tuhan diharapkan kami. Kuda ngajari kami, gelah ngasuk kami. Ibas dame sirah na ibas Tuhan nari. Ibas pengajari kesah si badia. Guna dengkahkan kata enda gelah ngasuk kami ngangkaisa. Dingin make genca ibas kegelun kami si tep-tep wari. Kata enda jadi gegah kami,
Kata enda mereka semangat man kami, sebab reh kami ertoto ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa nande krina orang tua kami, saitun sini hamati kami, si kelengi kami, meriah ukurta bacika kita jumpa ibas PA saitun minggu enda. Ngarapkel kami gilah meriahlah tetap ukurta ibas ngikuti PA saitun arah link si tiap hari Senin ibenakan jam 3 silakukan setiap jam 3 hari Senin. Makanya kata dibatasi sahman bantai bahas seminggu enda bagi singgo yaturkan ibuat berikutkan kitab Yesaya 2 ayat 1 ayat 5 bagi enda katana. Dame sehrasa lalap enda mekata si ibreken dibata man Yesaya anak Amos karena Juda ras Jerusalem. Ibas wari-wari siarah pudi pagin delang-delang ingan rumah pertoton pajak. Ema pagi delang si meganjang nakal. Ganjangan asa krina uruk-uruk. Bangsa-bangsa reh erdemuyung kuje. Janadina bangsa-bangsa nangkanglah kita ku delang Tuhan, ku rumah Tuhan di bata Israel. Kaya tena si bahan i ajarkan naman banta. Arah dalan singgoi pilihna, erdalan mekita. Sabab pengajaran Tuhan di Jerusalem nari kaprahna, Ision nari ngerana iya. Perjengilan ibas bangsa-bangsa idungina, maka itepakalak me pedangna jadi gigi tenggala. Janah lembing jadi sabi-sabi. Lana indigan pe bangsa-bangsa lawes erperang. Lana indigan pe sikap-sikap ertempur. Maka kesusuran kerina Jakub, marilah erdalan kita ibas terang si berikan Tuhan man banta. Orang tua kami, Bapa nande saitun sini ikalangi Tuhan, ngarapkel kami bas paksenda kerina kita meriah ukur sehat-sehat mejuah-juah kita, bicara berbagai-bagai gia. Kadang ta mungkin lid kita si genduari pak sana kurang sehat, entah lid kita si ertangkel-tangkel, entah lid kita kurang ka meriah ukurta, entah kurang ka petna kita man, entah sa kurang ka pertunduhna rasi debanna. Marilah ibas paksa enda kata si saman banta ngajari kita, mabai kita, uga kita. Ibas kita tetap megagah meriah ukur ibas ndalani kegeluhan tasi tetap wari. Kitab Yesaya 2 ayat 1 sah ayat 5 enda emakap nurikan karena uga ate dibata ibahanna karena anak sini kelengina bagi pe karena doni karena situasi bangsa Israel paksa si makanan enda mekata si iberikan di bata man Yesaya anak Amos karena Juda ras Jerusalem. Juda ras Jerusalem enda ngokin itetapkan ngokin ibahan di bata jadi bangsa nasi Tuhuna. Jadi bangsa Tuhan guna cidahkan kuasa kemuliaan Tuhan ras keleng ate Tuhan. Tapi kepekan ibas perdalanan kegeluhan bangsa enda lid masalah sirbahanca masalah enda erbanca laneka akapna laneka ia semangat ibas bersembah man Tuhan. Makana turah berbagai-bagai persoalan berbagai-bagai kiniseran sila mungkin agak jadi masalah pengo jadi masalah. Si iya kapelabu jadi persoalan, enggak jadi persoalan. Makana ijende katakan, makana ikatakanlah man bangsa enda maka bangsa Juda ras Jerusalem. Ija ikatakan ijende ibas wari-wari siarah pudi pagin delang-delang ingan rumah pertoton pajak pagi delang si meganjang nakel ganjangan asa krina uruk-uruk bangsa-bangsa erdemuyung kuje. Erdina ijenda iturikan
Erkelang-kelang kena bije saya ku bangsa enda karena kai sinandangi jadi pepagin. Maka bangsa ersembah alu erdemuyung. Ertina lah ya sisada tapi enterem pagi kalak reh ersembah kuje. Janah nina bangsa-bangsa nangkenglah kita ku deleng Tuhan ku rumah pertoton di bata Israel. Kaya tena si bahan diajarkan naman banta. Arah dalan singgoi pilih nar dalan mekita sebab pengajaran Tuhan i Jerusalem nari kaprahna ision nari ngerana iya. Jadi ije me inu buatkan uga pengakun, uga pagi pengarapan bangsa enda makana di batangan si patut disembah, di batangan patut dipuji. Ku iya kita mindo, ku iya kita nahkan pertoton ras pengarapan ta. Edam si turi kena makana iya kuime perjumpaan ras di bata makap ibas rumah pertotonna jana ije ma bangsa enda megikan pengajaran na. Engkai makana pengajaran enda penting. Sebab memang pengajaran di bata ngenca si berbanca malam ate pengajaran na ngenca si tuhu baba kedamen pengajaran na ngenca sirbahan ca kita banci redalan arah dalan terang. Bicara itu pun pasal si melala pengajaran si ituriken terem kala liteba nabi-nabi palsu ngajarkan ca pengajarannya tapi kerina elabo dalam terang kerina elabo dalan si mabadame tapi kerina pengajaran sila tuhu rebahanca manusia tupung si papa dengan geluh na tuhu ngenanami berbagai persoalan. Makana ijenda diteruskan nama karena kuga situasinya kenca bangsa sembah kerina mandi bata. Kenca bangsa nembah Tuhan. Kenca bangsa pulung ibas rumah Tuhan. Nina ije perjengilan ibas bangsa-bangsa idungi. Maka itepakala me pedangna jadi gigi tenggala. Artinya lanelit persoalan. Lanelit perselisihan, lanelit perubatan. Makana pedang si kidukah enda ipergunakan guna perang enda lanai bagi. Tapi pedang nggo jadi gigi tenggala artinya di gigi tenggala dengan gunar dahin. Jadi lanai ipergunakan waktu kai sili di bas kita guna membentuk perpecahan tapi peperangan. Tapi berubah fasilitas silit bas kita si pakaikan alu mahuli. Lit PJ biasana pedang ipake guna perang, pedang dahilan guna si, tapi ipakekan guna mensejahterakan kegeluhan. Dikatakan jadi gigi tenggala berarti guna mencari gelah sejahtera, gelah tercukupi kerina keperluan kegeluhan manusia. Janah lembing jadi sabi-sabi ibahanna. Lanendigan pe bangsa-bangsa lawas perang. Lanendigan pe ia sikap-sikap tempur. Berarti engkai makan lala perlu tempur sebab engkau damai. Engkai makan lalit nari peperangan sebab engkau damai pusuh. Lana yati segat kalak si deban. Lana merawa ateta. Lana li surata gunang kernetkan kalak si deban. Tapi sili di bas pak senda makap upaya guna rebahan kegeluhan jadi mahuli. Makaikan pemerintah di bata alu mahuli. Makaikan tinapa di bata alu mahuli. Samaka kerina si jadi ibas makaikan wari-wari kegeluhneda guna pesenangkan pusuh ibas Tuhan guna sembah man Tuhan. Jadi artinya maka bas waktu si pagi terjadi perubahan si drastis ibas kini seranari ku kemalaman ate ibas langit sembah man Tuhan berubah jadi sembah man Tuhan perban dalan si tuduhkan Tuhan emakap dalan terang sirbancar layas kerina pusuh sirbanca terang pengidahta bicara limpe hal sila bagi ukur terang pengidahta karena persoalan si ipadankan di bata man bangsa enda maka nardadankan si makana i ajuk kerina kesusuran Jakub marilah dalan kita ibas terang si iberikan Tuhan man bantang sedina turang bapa nande kerina orang tua kami si kelengi Tuhan kata enda mabai kita gelah si Idah janah si dalani meterang si tuduhkan di bata ibas kegelontang
Maka na terang si saken di bata enda, maka terang si tuhu-tuhu mabai dalam ta jadi sikap. Si mabai kita kubas perdalanan si lit tujunna, pasti tujunna. Janak pusuh tapi tenang, senang, damai ibas perdalanane. Maka nakasih terjadi ya disi perhadapkan situasi kegeluhan ta genduari. Melala tuhu kini seran, melala tuhu perbebenta. Buwe kel sila bagi ukur tajadi. Engkai makan buwe genduari pe. Las lana langa busita. Covid-10 siwah. Ibas piga-piga ingan memang entah langa bo parah kel. Tapi malalaka ingan singgo parah. Parah artinya ngora buwe nakalak si kena. Makana isuruh rusur misalnya selaku lansia, ulan darat-darat, rumah saja. Padahal surah-suranta kita baca jumpa ras temanta, bercakap-cakap, lika teh manis, lika goreng pisang, sipan ka. Makana bicara kita kain nanggolatih kita krinar dahin. Pudi metue ate kita pacikamin kita menikmati sa gawah-gawah kuja, gawah-gawah kujendang. Dahi anak nandi dahi kempura si debanna. 2 hari indah penggu ibatasi, kini seran. Langa dengar ka mungkin lit kai bas kita ya eda pagi ingan ku metua aku cari dalan-dalana aku datkan rezeki entah lika rumah sewa-sewanta misalna lane kali si numpang PJ jadi masalah usaha talaneka berhasil rasi de mana mungkin melala persiapan ta guna kita banci tetap remeriah ukur lah kita kekurangan gosi persiapkan ka enda pagi dahinku enda pagi uang masukku adik aku ngebetua teta baci saja pelane kabo bagi surah-suranta perdalanan na usaha bagi persoalan-persoalan sedeban mungkin kesehatan tapi kurang sebab kai ada yang orang tua na daging erah gue naka penakit lemah na daging kulang sebab memang kai makanan lemah tapi memang manusia kita kerina itepa labo ibas batu nari tapi kita itepa ibas abu banca makana murah nge kita lemah banci nge kita sakit banci nge kita lah berdaya lali gagah ta pe baci kang jadi perbebentang lah ngadengah ka turah ka perbeben si deban entah uga ka hubungan tabas jabu orang tua ras anak-anak orang tua ras kempu ras si deban na pe baci kang jadi persoalan lah ngadengah kasinan ka kecibal anak-anak kempunta anak-anak kempung sila bagi kurta atau tamin anak-anak tak berhasil libas pendahinna berhasil libas rumah tanggana tapi laka jadi bagi jadi perbebenta janah melala si banci erbanca kita bermasalah ibas kegeluhan ta tapi basuarienda labo kita iaju guna bene ukur talang tapi arah kata sidangkakin kita ibasuarienda kegeluhunena tupung lit dengan kesempatan berikan di bata harus ngesidalani ya makanya tema tapi ngatakan ca erdalan ibas terang jadi erdalan lah kita ibas terang ija dalam terang dalam terang maka erdalan ras di bata sidalani dalam Tuhan ngelakukan singena ate Tuhan erpengarapan man Tuhan janah tetap tutus megikan katana tutus ersembah man ia tutus nahkan singena atena dalam terang alur dalam ibas dalam terang eda tentu kita megegah jelas man banta krina bicara bagi-bagi perbeben sinanami kita siang kakai ertina perbeben sietah muat lit si mahuli arah perbeben ta sietah makan arah perbeben sing kenai kegeluhan ta enda jalan keluarna adir jalan bas terang sebab kai tangkas man banta krina adi terang makana alur dalam kita bas terang enda tentu belin gegah ta guna ngalakan krina persoalan-persoalan dai makana arah kata si sedengkakan kita sekali enda ngingetkan kita bicara melala pe perbebentah lape bagi ukur tak kegeluhan ta si terjadi genduari kita iajuk gelah tetap nginget Tuhan gelah tetap bersembah man Tuhan gelah tetap berpengharapan man Tuhan
gelah tetap teman Tuhan. Adi bagi si bahan kegeluhan tak tentu. Banci keriahan jadi si kerajangan tak. Bicara bagi-bagi pekini seran perbebaan kegeluhan nenda. Banci salih jadi kemalam menate. Sebab Tuhan si mada kerinana. Ya makanya si penting arah kata yang mengingatkan kita. Bas kerina kecibalta. Ingatlah Tuhan. Ingatlah dibatasi kelang ate. Ingatlah dibatasi tuhu-tuhu kelengi kita. Bapa nande kerinana orang-orang tua kami. Japa pekam ringan ibas paksenda. Ingatlah. Katakanlah bujur. Bicara bagi-bagi perbebaan si nanami. Tapi bas dibatang go mereka umur manbandu kerinana. Seh makana banci umur ndu usia saitun. Dapat situ nah harus dikatakan bujur man Tuhan. Makana ulah kel pernah bene ukur, ulah putus asa bicara melala perbebaan. Ingatlah makana Tuhan erkelang ate. Makana ibas kelang ate nalah kita krinar dalam bicara lit kai sila bagi ukur turi ken man Tuhan. Pindo gegah man bana, pindo kepentaran man bana gelah banci. Siangka iang kandu kai erti kirina enda. Makana la italukan perbebene. Tapi pengatakan bujur man Tuhan erdandankan bagi belinna perkuah Athena ganjangan asangkan perbebeen silit ibas kegeluhan takrina ibas kegeluhan du. Lalu bagi makana la italukan perbebene kita. La kami talukan perbebene. Makanya lit bela bagi ukur misalnya la bagi ukur ta anak ta la bagi ukur ta kempun ta mahuli min kempuku bagenda min iya lit mindahinna anak kue ya teta bicara la pelit baci dengan lit ketenangan di bas pusuh ta ada tenang kita ngasuh dengan kita guna mengatasi guna ngidah kaisi mahuli bas sila mahuli terjadi bas geluh ta makanya adilit bas pusuh ta tetap kepentaran erdalam kita ibas terang pentar kita siang kakrina kasih terjadi ertina maka tentu lah kita italukan persoalan kegeluhan sing kenai kita tapi kita jadi pemenang makanya semangat lansia semangat krina saitun bicara kai pesi terjadi ingatlah kam sangat beruntung kam harus bersyukur harus mengatakan bujur man Tuhan sebab kam sehku masa lansia entah pe masa saitun di tengah-tengah gereja entah si gelar saitun kam sehku je saja pe harus dikatakan bujur man Tuhan harus ngasuh kam mengatakan jab bujur Tuhan sebab ipe bengket doaku kubas masa saitunku makana adinggo bagi si gejapkan perkuah hati di bata jeme teridah kita ngordalan bas terang makana orang tua kami kerina, Bapa nande kerina, saitun sini kelengi kami. Marilah, si babai geluh ta. Tetap berpengendas man Tuhan, megagah kita ibas ngalakan kerina situasi sila bagi kurta. Sebab bas Tuhan, kerina labo melin. Bas Tuhan kiti kerina Adiailah hati nak kai pe perbeben kegeluhan ta, mesunah ngakap nampati kita. Makana berpengendas man Tuhan. Sehkan kerina kai sili di bas pusunduman Tuhan makana alakan kerina keadaan raduras Tuhan bagenda mah kata yang sehkan man banta kerina makana mungkin lit penungkunan di bas kita nari banci isungkun alu chat ku kai gelana arah handphone tah arah laptop si jadi saranan ta ibas perjumpaan ta sekalenda bujur ya jadi apa yang kita singgo nikapkan penungkunan banci sisungkun arah HP tapi arah laptop itu baik kata panitia dai si ya. Jadi adi bagi
Coba pendeta, aku nungkun, aku pedekam situhuna mohon ku gucapkan, engkau berikan di bata aku umur singgedang. Ada ngepar kita 70 manggu menggedang umur tak ateku. Tapi mon ya melalakal ibas kita dalani melalakal perbeben si dalani kita. Ibas kita dalani perbeben itu kam mon ugangi nda ateku. Ngasuknya aku tiku ka bagi. Itu kam izin kam engko salah aku rukure. Engko salah aku rukur. Jadi itu kam memohon menghadapi penyakit. Si sakit di pemon-mon go kaya kenarilah gunana aku ngeluh ina kasih sakit dekam mon Tuhan kak di ka ukur-uku ngalu aku Tuhan kai si harus ku bahan Tuhan ajari aku Bapa guna ngasup ngalakan ca endet atiku tapi mau dekam atiku ka maka dekam jadi kusungkun ngenaman bandu gua ngenda sikapku gelah tetap aku megenggeng janah lalap aku erpengan deseman Tuhan. Mau dekam silap aku, mau dekam erpengan deseman aku bagi tapi mau bagi perasaan yang kena lagunana teh ku kabeh kamu kok salah. Ya mungkin kayak perasaan si gua kira-kira Kak. Iya. Nindu kayak ni isina nindu ya. Iya, sebab kamu engkau siakap latih siakap maka dilatih naring teta kae dekam jadi ije dekam engko tuh salah ku gucapkan salah kenapa Tuhan kok aku mesti begini enggak serahkan man bantu serahkan man Tuhan bagi ka dekam iya mungkin melalanga kala si bagi kami iya tu pengenanami kerine serane tempat-tempat ngo putus asa tempat-tempat lanai jalan keluar iya tempat-tempat ngo peltep ngo bene tempat-tempat ngo titik padahal situ huna lidengah ngedalan si berikan di bata tapi pas pusuh ta banci saja enggo terjadi sebab terjadi ban pelinen siakap gegeh kini serane asangkan gegeh silit ibas kita padahal situ huna alu repengarapan repengendes seman di bata gegeh tae belinen asangkan kini serane makanya dikatakan dudai masalah karena penyakit sakit aku ugalah hayate bagi mohon perban ndeleka ngate ta makan darah belinda penyakit ta perban si ukuri penyakit makan darah belinda sakit ta makanya arah kata si penungkunan dudai ingatkan tetaplah beli dan ngekuasa Tuhan harus digejapkan makanya beli dan kuasa Tuhan asangkan kini seran sinanami kita kini seran labu masyarakat di bata rebanca jadi keriahan tapi baci saja bas kegeluhan tenda di rencana Tuhan balik ngeras jawab misalnya dekam berikan di bata izinkan di bata ia ngenanami kini seran si mesangat tapi labu berarti iya itadingkan Tuhan tapi arah kini seran ibere kenar bagi-bagi gegeh janah kenca ia lulus makana terlipat ganda berikan di bata man bana makana geduari arah pengalaman Abraham pengalaman Job mengingatkan kita mari kita tetap ingat Tuhan si ingat perkuah Athena tutus sekitar totor pengendes man bana kita tupung kita ngenanami kini serani jadi ulah gegah ta si pebelin ulah kita biar entah ulah kah meganjang kurta sebab baginda ka kita mohon dekam leki di seranta siakap kae perban kita dosa sebab kita ka enak bagi si ban menilai kala lid kala jahat lid kala bagi kurta contohna sakit ya dekam gutahna kain makana ulah bagi menggerdosa makan mau sakit jadi dungna kita jadi latih kurta tupung kita sakit padahal itu sakit emang biasa nih enggak karena biasa nih sebab memang bandi batakin kita labu sempurna kalau kesehatan entah
gelah kai, gelah si inget ia rusur si nepak kegeluhan ta. Jadi mon mau engkai makan latih kal siaka rukur perbandit siti perganjang na ukur ta. Jadi man kala ke si ban sukat-sukat adi sakit perban dosa, adi musil perban dosa dumna kita pe adi ka perbebeta dosa aku. Berdosa aku tetapi lagu kita jerah. Silit maka nggo meteruk siakap anta. Jadi dungna latih siakap rukur. Jadi arah kasih usung kundundai wa makana bagai aku perban mungkin lit bas pusuh kekhawatiran kebiaran beli dan asangkan mengandalkan jemak janah mengutamakan kuasa di batai bas kegeluhan ta. Langa disiingat lah kakin siman kebiaran kan. Bagi kan 2 hari pandemi COVID-10 si wahenda. 2 hari sehat ke kita, pagi gua sakit kedun belikang de banggo mate. Jadi jangan kamu begah tenda ya. Janah si sungkun ka, redo sakin kala si kena COVID andai. Lang. Perbandosana ya makana kena COVID. Lang. Si ngetah saya Tuhan mun ngetah sakrinana. Makanya ibasenda pe kita pe harus tetap bersih ukurta, tetap kita seadana lebih-lebih di bata meteru ukurta. Janah labu kita si menghakimi ibas krina persoalan silit ibas kegelunenda bicara kena kai pe kala si deban labu perlu si katakan perban perban makanya kita pe bagai kalah lihat kini seranta Tuhan bagenda 2 hari aku bagenda persoalanku bagai saja dengan Tuhan ada sakit kita Tuhan sampati kalaku belaku sehat bagian jana ulah kita ngandung rusur lagi kaya adi ngandung kita bukan lagi pinakit nih kan mah lagi penakit jana ulah kata merawa di kakak bagai sebab kita nggak kurang sehat rawai kalau kirina kurang tentang siakat dahara kurang tentang siakat perbulangan kurang tentang akak anak-anak kurang tentang akak kempu-kempu kang sebagai jadi nambahi penakit kira-kira bakap dong lo cocok memangnya. Jadi memang ada kita apakah kita menghadapi si sakit mah si sakit itu kan dia merasa semua orang salah begitu gini. Memang harus kita dituntut uga kita sabar, uga kita mengenal si sakit mau begitu gini. Iya. Tapi kirina tetapnya kita mindo pimpinan Tuhan, tetap kita pengendasan Tuhan. Iya. Apa kita gini. Iya, tetap kita pengharapan mandi batas si mana kegeluhan tak. Iya. Oke. Dengan penungkunan du bancikan sopelit kalak si nungkun. Ya, enda ibas bahan tenda dekam pendeta aku dekam mungkin aku kurang baca Alkitab ya. Enda dekam hafal ayat enda nena. Ngasup aku ngalakan kerina keadaan erkiteken kuasa si berikan Kristus man bangku. Ija ayat enda tersurat aku rekam ayat enda tersurat ija ayat diberikan Kristus man bangku. Adilah aku salah aku enda menurut aku enda pasti Rasul Paulus enda singrana tapi ibas kitab jaku darami ibas kitab Rasul Paulus ku Filipi ku Efesus ku Galatia ladat aku. Ladat aku. Jadi ada bagaimana si darami? Iya. Apa kita si lit raduras kita genduari ise kita silit ngetesa ija ayat enda. Apa kari kita silebendat ca dan hadiah. Tapi hadiahnya lah belas kenduari. Karim ibelaskan. Lit kita si pulung si ikut kita ibas acara pealan saitun enda si ngetah ija ayatna. Adilit idandu mari. Banci tuduh kendu ayat 3 entah pe bas kitab kai pasal 3 ayat 3 adilit idandu banci cetdu banci katakan nudat hadiah adilit sindatsa ise kari leben si breken kari hadiah ya sampai sinan ija ayatna kedua hari mungkin banci saja ayat ini mah sekal sikapna kata-katane ngasup aku ngalakan kerinar keadaan erkitekan kuasa si berikan Kristus man bangku dekam ngasup aku ngalakan kerina keadaan erkitekan kuasa si berikan Kristus man bangku
Jadi tetap kang bagi katan tandai. Kepegan adir sada kita ras Tuhan, erdalan kita ibas terang Tuhan. Kepegan jenda kata kena bahwa kini resadan ras Tuhan enda rebanca kita ngasup ngalakan krina keadaan. Adi aku rukur bagi enda basukurku. Ise si rusur mengeluh, ise si rusur keleksahan, ise sila ngadi jungut-jungut. Perlu kang rukur mulihi. Sindes kan ngegeluh taman Tuhan tahu ga? Pengendes nge kita mandi batang tahu ga? Iya. Lang adi seandainya lid perbebenta mis kita kote. Kalakai tedis dengar kita ngumbula misalnya. Adi bagi kadanta tentu kuasa Kristus ndai langalit bas kita. Uga makan lalit kuasa Kristus bas kita. Panci saja perban memang kita langang geluh ibas kita. Sebab dikatakan bagenda kuasa berkenaman bantah. Guna ngalakan krina keadaan. Makanya persoalan labu muat belin kitik na persoalan bas kegeluhan ta. Tapi belin pe ngasup kita ngalakan saderas Tuhan. Kitik pe baci kang kita lang ngasup. Adilaras Tuhan. Sebab bas Tuhan ngecek kita pentar. Baci saja bagenda manduari makatap ngesi begi. Kalak ngerana. Ya ngome adi sitik-sitik nge ngomekan. Iya, sitik ngomekan. Adi galang pekitik ma bagini narusur. Situ huna si hebatna. Adi galang persoalan si pekitik. Adi kitik penekan ngome sebab kai. Sebab labo baci bagi guru takai bebas kegelunenda. Makana kalak sirsana ras Tuhan, tahna apai si manukuran, apai sila manukuran. Tahna uga makana meriah ukur ta, uga ka makana ceda ukur ta. Jadi lihat pengertian si mohuli berikan di bata di kita resada rasia. Tapi adi sirang kita ras Tuhan, dau kita ras Tuhan. Kita bagi kalak mutuekin. Baji sila mantang kelenah pisitang keli. Iya, tukukal. Bagailah kari ninta teta rusur. Labo peningane bagailah kari ninta rusur. Jadi di bagi ukur ta berarti gegeh lalit bas kita. Lalit kuasa di bata bas kita. Berarti langa kita dalan bas terang Tuhan. Makanya nina jenda ngasup aku ngalakan krinar keadaan arkiteken kuasa si berikan Kristus mantanku. Iya. Karena bagai perban memang kuasana belina nasang perbebenta. Mabaji ngasinan uga Yesus pepalam kalak sakit, uga yang pegeluh kalak si mate. Berarti perbebena krina la asa kaipe ibandingkan ras kuasa Kristus. Makanya kuasana edam si perlu si pebeli bebas kegeluhan ta. Nah, jadi adik sebagai si bancaran tanggeluh tentu tenang kita. Uga pe berat na perbebenta ngasup kita ngalakan ca. Ya, ngulit kala si jawab sa. Ija ayat na lalit. Lalit. Berarti lang alit sindat sama bagai Siti Mai. 2 menit nari. Ise karindat cadat hadiah lalit ya bangku hadiah dah. Aku ga mulih kun ku baba mulih hadiah na. Di lalit kala sindat kenca. Makana marilah arah penungkunan si nomor 2 enda hafal nina. Makanya krina kita menghafal ayat enda ngasup aku ngalakan krina keadaan arkiteken kuasa si berikan Kristus manbangku. Makanya si jadi perjuangan tak salah sada maka berikan di bata lid min bas kita kuasa lid min bas kita kuasa makana bahanci kita ngasup ngalakan krina keadaan. Ya, sasa genduari lang ngamulit ko kay me. Lang alis sin jawab sa berarti ngo pas ku baba saja mulih hadiah ku dai. Iya, ku baba mulih tapi ku katakan jawab na. Jawab na maka ibas kitab Filipi 4 ayat 10 telu. Filipi 4 ayat 10 telu. Filipi 4 ayat 10 telu jawabna. Makanya aku jadi pemenang mah bagai. Aku menang. Ibas penungkunan
bahan peanta bas minggu enda si suratkan pendeta orang tua anta pendeta Gideon Ginting. Jadi aku menang bana penungkunan aku jawab sah. Endam kuakap si banci kuturikan. Iya, betul. Iya. Memang ya, aku dekam ku baca bagi Alkitab ya dekam. Gua aku metua ari teko. Jadi memang adi rajin kita baca Alkitab, meriah kal ukuruta. Meriah kal ukuruta. Aku dekam momon bagi entah kudul aku bagi pedahin ku apa ya. Aku baca Alkitab bacalah. Baca Alkitab kita tu malam ateta jadi makanya kamu mau bantah kina saitun adilitlah adi i rumah kita lari mengel siakap sediakan harus waktu guna ngoge. Iya, sediakan guna ngoge. Aku aku baca pustaka si Badia mon aku baca muli-huli. Tapi dekam aku baca pas kalenda pagi aku baca baru kan kuakap. Jadi dekat mungkin ya entah kita barang gua mutua mungkin gua aku lupa atau tapi tetap aku ngoge pustaka si Badia tapi itu pun aku ngoge itu tuh kai pila nilik sinanggul gua meriah kuakap. Iya meriah kuakap ya. Jadi lah nilik si ban enak sekali baca Alkitab ini ya. Jadi cerita ijeda bagi kepeken tersurat ijeda bagi tersurat iya memang situ guna panganta selain makan selain roti, panganta balik ke gunana, balik ke perluna situ huna ras kata di bata. Iya. Jadi kata enda, misalnya kita selaku kalak sirkinita kan, wajib kim tiap hari baca pustaka. Iya. Sebab bali ras maneh, ada sadawari kita laman, lemas kita. Iya. 2 hari kita laman golumben. Iya. 3 hari kita laman, engko banci kita lane ngasup keke. 4 hari kita laman, kok kita sakit. 5 hari kita laman, kok terpaksa baba ke rumah sakit. 6 hari kita laman, kok tama ruang ICU. 7 hari kita man, kok baba kita ku gereja. Baba kita ku jambur. Iya. Jadi kata di bata ipe bagaikan. Rah rusurna kita ngoge kata di bata. Rah belinda gegahta. Iya. Makanya ngoge kata di bata enda harus tiap-tiap hari. Bicaralah, nintalah perban kita nggo metua. Iya. Lana ya kuru pengidah, lana boka aku banci ngoge. Siapa iman ugen pelau kutah ninta kabon maun. Ya. Adi kita lana ngasup ngoge lah si idah si begikan. 2 hari melalakal. Kata di bata ibas YouTube melalakal. Ibas Google melalakal. Iturikan je. Ijelaskan je karena kata di bata. Jadi lanai bo kurang kita guna banci. Dalanna guna banci dekakan kata di bata. Iya. Emang kan? Amin apa kita saitun lah banci ku gereja tapi banci sedengkahkan kata di bata di rumah. Iya. Sebab lah kurang badi bata carana. Adi aku ngidah dekam. Lid 2 hari pandemi, lid COVID-10 siwa, suruhna kita rumah. Legang positifna. Iya. Sebab arah lidna corona enda, go baci tutus tetai rumah. Tutus tetai rumah berarti go baci si pakaikan ibas rumah kai dahin si mahuli. Kita pengen go baci pesehat-sehat daging ta. Makanan sehat go banci sipan. Iya. Kencabage kata di bata penggo ka banci sidengkahkan. Adik ide kahena mungkin labias man banta 24 jam sada wari sada berengi perbandar rahin. Endalane banci darat ning ngomong terpaksa kita rumah. Adi rumah kita go banci. Go kita banci ya 2 hari pak sana kita ngoge Alkitab, ngoge pustaka si Badia. Jadi banci si oge pustaka si Badia. Meriah lah hukurta. Tapi adilah bagi si bantek lah kita. Tetap ngekari pagi kedun seminggu nari baci lanai pagi tetap baru pustaka si Badianta. Lika kalak 10 tahun pustaka si Badiana tetap baru. Bagaimana kira-kira. Jadi bagaimana kuakak tutuslah hati takrinang ngoge pustaka. Gelas siangka. Iya. GP kam jam 3 kin kam ngoge pustaka tiap hari. Adik aku adik pagi-pagi
Aku dekam medak pagi-pagi dekam miss ku buka HP, ku bagikan saat teduh pas kamari. Oh iya iya. Saat teduh pas kamari, maka pagi-pagi ndai kita ramaku. Ku darami. Mungkin latisannya Kak Pandita ndai. Mau pemamri berbihat iku. Iya. Makanya lah dadaku. IJP dekam bas saat teduh si bandu dekam terakap aku. Seandainya dekam cekna untuk kita sehari-hari lah. Enda gua dekam Pak sana kakam boni bas lukas nari. Iya. Bas lukas nari. Jadi EP terhibur kalau aku. Enci dung kari sarapan hana puir kaya aku bagi. Jam-jam 10, jam 11, jadi aku buka kamar Alkitab. Enti si. Anci baca keraben kadang dung aku kari istah enti si. Lek je entah man gak dung goreng, minum kopi je. Ku buka ka Alkitab. Jadi aku buka ka Alkitab. Maka mungkin Bapak Ewi ya kamu gila lah mina kang mon mau. Iya. Tapi memang tuh lah si sadari di bata mereka gegah man bata adi tutus ateta ngoge pustaka si bade memang mon kaya hubungan na teta tutus kia teku majingi rebahan ca tambah uang masuk ku teta majingi bagi kita rukur adi tutus ateku baca pustaka si badia majingi tambah kesehatan ku teta banci tambah memang tutus ateta magikin kata di bata banci tambah uang masuk buti nakai contoh nakai mereka harus suruh kurta malah perlu kita mentambar. Lah perlu kita mentambar berarti lali uang keluar. Ada lali uang keluar berarti artinya tambah uang masuk. Sehat kita. Jadi hubunganna. Betul kan. Kai hubunganna. Ngoge pustaka si badia ras kesehatan dengan. Ada sioge pustaka si badia di bata, idah di bata ketutusan makana kedunganna berena gegah man banta. Iya betul. Makana kai perbeben sili di bas kegeluhan ta. Tutus kita ngoge pustaka si badia, mereka na gegah man banta. Mereka na gegah. Jadi lah pernah sia-sia kala sing ikutkan Tuhan. Lah pernah mulih ngambe-ngambe kala sing ikutkan Tuhan. Tapi tetap ulihna. Bagi. Makana tetaplah di kamdai tempat-tempat dai ku begi telu kali kam sadawari ngoge pustaka si bade. Uwelah hadi go kasa itu nari. Malah no go baci ku jape rusur. Adi rumah ngoge pustaka si badia. Go payo jana tupung kam ngoge pustaka si badia ndama. Je berken di bata tanpa sadari du gegeh. Ibas dalani kegeluhan. Makana kam bigan dai umur nenendo go 70 sada 5 bulan. 70 sada 5 bulan. Mangasup dengan kam gawah-gawah. Ngasup dengan kubaba dengan mobil. Adikku Kak Banjahe ini kan izinkan Bapak Ewi masih ku bawa. Adikku nyetir sendiri. Mantap. Ku suka makmur masih sering ku bawa sendiri. Makanya kerina, manbanu kam kerina saya itu si kuras kita ibas pasenda. Senina kita endang, tahturang tenda kakak endang. Go 70 sada tahun lebih. Banci dengan nyetir Kabanjahe Medan. Entah Medan Kabanjahe. Dengan luar biasa. Makanya kerina kita lah mari. Tutuslah hateta. Regegah kita. Semangat kita, sehat kita dekam. Hubungan na, kai hubungan na ngoge pustaka ras kesehatan dengan dai. Mia, adi tutus hateta, erlayas kin rusur. Adi tutus kita meriah ukur tarusur. Makanya marilah ras kita kerinana tetap setia ngoge pustaka si badia. Makanya kita ada waktu pagi ketika pagi acara PA Zaitun ibegi dulit penungkunan ijanari enda ayat nanina tentu ngutah nu jawab sa sekali enda aku ngencasin jawab sa pendeta ginting mereka penungkunan na aku sin jawab sa makanya anda ibu sediakan hadiah man bandu isi sing asum jawab sa perban lalit sin jawab sa kubabaka hadiah ndai mulih bagi Mia kira-kira makanya aku jah kita. Lidengakin penungkunan du. Aja aku nggak minggu kok. Man kerina lid penungkunan ta baca kang chat du bas ruang chat enda. Adi lalit mari si teruskan acara ta. Makanya Genduari wakap sewaktuna kita nahkan persembahan. Alu rendai kita ibas kitab Dendenta nomor 340 telu.
Tupung kita rendah pekari baci kang sakendu cet ndu adilit atendu siman toton kan. Iya, betul. Ya, baci nungkun banci retoto, adilit siman toton kan banci turi kendu. Tersiati baba doa-doa khusus. Iya. Basuhan hari, kejapkan kami terkewari, basa-basa terkari, kami tetap singkawari. Pasu bas Tuhan hari, jadi bergegot bertimani. Ya. Doa syafaat kan? Iya, jadi Geduari ertoto kita guna persembahan ras pertoton syafaata ijen dandai lalit kita si mencetting sa karena kasih mantoton kan makana ertoto kita mari ras kita ertoto. Bujirisakan kami man badu Tuhan si mada kegeluhan kami sebab katandung go tangkas man kami. Ya jarindu kami gelah kami tetap erdalan ibas terang Tuhan. Sebab ibas terang Tuhan kami erdalan sirbahanca kami megegeh ibas ngalakan krina keadaan tapi situasi kegeluhan kami. Tuhanlah kami ngasup dalani kegeluh neda dilarakin ras kam. Makana ibas krina keterbatasan kegeluhan kami. Ibas krina kekurangan kami tetap kami pengarapan. Kelengatendulah tetap sinumpak-numpak kami. Janah Baba indu kami kubas dalan singena atendu, baba indu kami gulah tetap kami ngidah natap dalan terang si tuduh kenduman kami. Ya makana totope kami perban ibas pasa si kentisi indah engko kai persembahkan kami sada bagi di bas kai sing beri kenduman kami. Si endah kari iteruskan kami ku runggun kami sekalak-sekalak. Ngarap kami man bantu Tuhan alokan kam persembahan endah. Jadi persembahan sing ngelu si meribi lebih-lebendu. Bahanlah makan arah persembahan endah pe banci rahmarna berita andu si meriah nama keriahan man kami kerina kasih ngonah kenca janah lid kagunana man kalak si deban.
Makana pasu-pasu kam krina tan sim pergunakan ca lah banci pergunakan bagi singena ate Tuhan. Makana toto pe kami pas pak senda Tuhan karena krina keadaan kami. Mungkin lid kami pas pak senda si pak sana ngenanami penyakit. Tuhan sampati kal krina anak-anak dusi sakit di bas pak senda berikan kami kesehatan. Entah lid si pak sana kal ngenanami berbagai-bagai persoalan. Tuhan bagi katandu sing udang keken kami sampati kal krina anak-anak du si pak sana ngenanami sakit penyakit ibas kegeluhena. Mindokal kami man bandu Tuhan gelah banci arah kesehatan si brekendu. Rebancar tambah-tambahna keriahan banci gejapkan kami ibas kegelunenda. Bagi per toto kami khusus karena situasi bangsa negara termasuk pedoni enda silit tengah penularan COVID-10 siwah. Virus enda tetap lid jana tetap terbancan term kalak terpapar deba. Sehat kamu lihkan deba likang eka kita nada ngadap man Tuhan. Tuhan ngarap ke kami man bandu. Gelah kami ngajari kami krina, gelah kami pe ikut muat bagin guna memutus rantai penularan enda. Bagi pe berikan kami gegah man kami krinana. Gelah kami pe tetap bertutus ate guna ngasup mendukung program pemerintah. Makanan nandai krina kalak si pak sana genduare berjuang guna datkan kesehatan ngelawan virus enda Tuhan sampati kal krina kekelengan kami enda. Jana tutupi kami karena krina tim medis bagi pe krina peralatan kesehatan restambar si pergunakan enda pe banci tuhu kam si susah. Tuhan pasu-pasu kam kegeluhan kami krinana. Pasu-pasu kam masa depan anak-anak kami, masa depan kempu-kempu kami krinana. Jana bahanlah makana krina saitun, krina kami banci. Jadi saitun subuh perbapaan bagi pe pernanden singo setun banci jadi penggurun si mahulin nandagi krina anak kempu. Tuhan tertoto pe kami man bandu karena krina harapan-harapan perjuangan-perjuangan keluh kami. Tekel kami Tuhan makana kami terbatas, tapi ras Tuhan lalit si metahat kami banci bandu. Makana sampati kami krinana guna banci datkan ukur sir layas damai sejahtera keriahan ras kemalaman hati. Nama toto sembah kami man bandu pasu-pasudu kami krina ibas mentasi sisa warienda kelah warienda pe tuhu-tuhu jadi wari keriahan ras kemalaman hati man kami krina. Endam Tuhan pengharapan kami, pertoton kami, rui kuras persembahan kami, sekan kami. Ibas Yesus Kristus, Tuhan dengan pematang kegelun kami. Singgo ngajari kami toto ibas pertoton Tuhan, ninta dagi ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelaran dui pebadi yamin, rahmin kini rajandu, salamin pratendu bas doni enda bagi di surga. Berikan man kami nakan cukup bas waris senda enda, alami salah kami, bagi nalami kami salah kalah empat kami. Oleh Bapa kami kubas percubaan, tapi ulangilah kami dur silat nari. Sebab kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Kemalaman nate sirana ibas di batanari, jadi sekerajangan takrina, sirabahan malam mateta, guna neruskan kegeluhan si berikan di bata, man banta krinana. Majua-jua salam sehat jumpa kaki tahibas minggu sirah pasca jam telu wari Senin. Siajuk krina teman-teman ta, siajuk krina saitun sili di bas runggunta, bagai pe siajuk kadeta si nggo saitun gelah teremna kita ibas ngikuti acara PA saitun. Maka nadilit kita silalit ke ngasupan tahu galah jalah jaringan nantah jaling nateta. Sungkun anak kempunta sebab ia tentu tahna. Emakap ibas YouTube channel Moderaman GBKP. Emakana guna kinulin perdalanan YouTube channel Moderaman enda harapkan kami pekrinana telah setiap acara ulakam lupa guna ngenenca nge-like bagi pe subscribe. Endam kata ibas kami nari Tuhan masuk-masuk kita sidengkahkan ka guna nutup acara enak. Iya, silakan. Kita lupa prokes. Oh
Oh iya. Prokes Kita itu keringan. penting. Iya, Ikut betul tetap prokes. protokol kesehatan. Iya, Sebab penting kalau membantah kerinana, gelah Iya. maci tetap kita sehat. sehat ya. Ikut prokes kesehatan 5. Maka cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, Iya. bagai Jangan naik mobil. ulah rusur darat, jana tetap kita kita rusur kujah ka aku, ateta ulah nari. Lid waktu na pagi bacika kita bebas 2 hari ulah lebih, tetap Tahan kita sehat. minum, Krina. iya. Tahan selera. sedikit selera. Iya. Maju-maju man mata Krina. Dadah. Mari sedengkahkan lagu. Bagaimana Pak? Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kerangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit